Kulumka jotono na ani channel o ngangkai tomong nonoro ani channel no subscribe khlaijak kya khongkangkai subscribe khlaidi angte bo ketal job advertisement te online information related videos namunor ni bagai ngkai padinai lane tini ngangkai oro naidi ko requirement notice rujaka omong ngangkai naidi tamo requirement for constable tlangjang men women chalatai boroi in Tripura police ni bukhaktei o requirement rujaka constable tlangjang chala boroi Tripura police ni bukhaktei ngkai ko naidi boni notification number rujak tongo omo 10 tarik 10/9/2021 o rujang mani omo notification ngkai o jaga o fadinale nerang constable naidi ko constable of Tripura police tlangjang chula boroi men teroman o jaga o ST rong ni bagai 183 tongo ngkai naidi including ex serviceman and minimum naidi 19 ngkai uni jona ngkai boroi tlangjang o jaga o ngkai oro sajaka naidi requirement for candidate who are especially police officer JSPOS khai tongnai tei home guard civil defense personnel ex servicemen will be done in accordance with order notification issued by the government of Tripura amo sajaka ngka naji the actual number of vacancy and backup with the vacancy may vary ngka phadinale oro taitamo notice tolawo important sajaka ngka oro sajaka naidi name of post ngka oro naidi constable of Tripura police men and women rujaka classification ngka group singnai non graduated ngka pay scale rujangnai Tripura state pay matrix 2018 level 6 ngka naidi 100% direct requirement ngai ngka naidi method of requirement tamong ngka amo to day dukha written exam 85 marks ningnai tai 15% marks ngka interview ngai ngka naidi koro sajaka written ngka 85 te interview 15 ningnai total marks 100 ngai ngka phari tese tolao naile important ta murujaka oro naidi oro saka naidi age limit ngka 18 isimi 24 years ngka oro rimanai norok ngka tai 5 years for candidate belong STS ron bagai ngka relaxation rejangnai ngka 29 jorate rimano ngka naidi in case JJSPOs klai tongnai roni bagai ngka 18 isimi 30 years ngka boro rimanai ngka aro naidi education qualification tam sanjaka minimum education qualification sanjaka naidi STS rongni bagai ngka 8 pass ngka tai unreserved category ni bagai ngka madhyamik higher keba equivalent board examination pass ngka rimanai ngka naidi SPOs rongni bagai ngka class 8 pass ngka nyonggo borok ngka jaga nailane tau physical omo standards tamnang minimum physical standards tamnang ngka naidi cholarong ni bagai ngka height busungnang 5 feet 6 inch nango SESC te unreserved rongni bagai ngka S4S candidate ngka 5 feet 5 inch ngka yongo ngka naidi test borujaka ngka oro beri rongni bagai ngka height jaka 5 feet ngka yongo ngka naidi sines rongni bagai ngka 4 feet 4 inch ngka yongo naji desirable sajaka knowledge bengali te kongrok omo mana nangnai ngka amo to nangya je important ang sasina naidi cholarongni bagai ngka iko 4 meter khachik janai 21 minute long jump marinai naidi 14 feet ngka sport put 18 feet high jump 4 feet ngka naidi pull ups oro 5 bar ma khainai te maximum 2 baro nang omo 2 baro omo ma khlainai wasa bai ngai te wasa bai nang omo ma khlainai 5 bar ngka beri rongni bagai borujak khai ko naidi 1.6 ngka norok je interest candidate tongnai omo apply khlai di khlai mano ngka oro naidi ko sajaka 4 marks 100 ningnai
hingga tai 85 hingga written tai personal instruction mark hingga 15 ni tongnai hingga oro tai tamo hingga iko naidi omo ngai hingga omo south ni hingga bo jaga ngai naidi south ni hingga omo ke gumuti omo sipai jola ni hingga naidi south ni hingga 17 to 18 nong nai naidi berirong ni hingga celarong ni hingga 19 to 22 ni bising nai hingga gumuti district kai 24 to 25 Januari ni wong nai hingga celarong ni bagai hingga 27 to 29 Januari yang jang nai hingga tai Sipaijola district hingga 31 Januari ni simi 1 February jorang ni nai berirong ni bagai hingga celarong ni bagai hingga 2 to 5th February 2022 wong nai hingga oro naidi ko je West Tripura ni hingga bo jagang nai naidi ko Arundhati Nagar Police Ground o jagang nai 7 tarik 8 tarik February 2022 hingga berirong ni 9 to 12 February hingga celarong ni hingga haike no khuwai ni bo tongo Dolai ni tongo Kumarghat tongo tai North district tongo hingga norok nai naidi Janja district bo jaga tamo angmo link and description o dir nai hingga oro sajaka naidi o jaga o naidi ko omo Aadhaar card PAN card omo nangnai hingga tini matriculation omo admit card haike school living certificate hingga education qualification certificate nangjangnai hingga oro caste certificate omo subdivisional magistrate ni hingga naidi women candidate hingga self declaration nangnai iko naidi date she is not pregnant on the date of the physical omo hingga nai SPR strong ni omo to nangla hingga oro asungno to main important norok date naidi hingga oro tai to important kere hingga application form by ke fill up khlainai norok khlainai ringya hingga oro to photo ready hingga oro nini full name ready omo chaka in block letter ro jotono capital letter bengnai hingga oro father's name hingga oro permanent address tai oro present address hingga oro saka date of birth nini oro date of birth hingga chula hai ke ba berei oro citizenship hingga oro education qualification nang 8 pass hai ke 10 pass jespano oro present occupation ready tabuk tam khlai tong student hingga student hingga naidi in case of home guard civil service omo SPR ni baga omo nangya hingga oro tai tam sajaka hingga naidi koro mo weather omo to nangla je u omo naidi ko medium omo written examination norok tam riman Bengali Hindi English te kok borok tinta language charta language tongo norok omo jesu bai pono rima no kok borok bai ke kok borok bai oro place date ready oro signature khai afro naidi jefru no ni mo physical test na afro no ro form no tlangai iko naidi west ni hingga west ni hingga iko jagawa berirong ni 7 tarik tai 8 tarik February wo celarong ni 9 tarik tai 12 tarik February wo a form no tlangai no ni documents bai tlangai thangde hingga je candidate interested tongnai to ready ango PDF ani description link ko rir wana hingga noro interested tongkhai ready omo Tripura police ni bukhak tei sine ST rong ni bagai 183 post tongo hingga 183 post tongo hingga je candidate interested tongnai ready hingga tamo noro ani channel no subscribe khlaya hingga subscribe khlai di ang daily no ketal job advertisement te online information related videos senamo hingga tini in bagam sunong sito jotono no hambai